reka mbanze nkwibutse bwana Gakunzi Fred, kuvuga ngo abantu byose abicanyi, ijambo rya mbere 2:4 mu Gatumba, Agathon Rwasa yishe Abanyamulenge inzirakarengane zari mu nkambi zari zarahunze ubwicanyi bukorerwa Abanyamulenge. Agathon Rwasa yishe abarenga 166, abica uwo mugabo mwicaranye Mbayahaga wihishe mu bintu ngo ni umukozi w'Imana, abica nawe uwo mugambi yarawurimo. Kigira kabiri, bano babyeyi barenga 50 batetswe bafashwe n'Abarundi. Abarundi babafasha babahurikisa, ariko icaha cyo kumena amaraso no kubuza umuntu uburenganzira muri pariseri yiwe cyangwa mu gihugu ciwe, icyo cyandikeze gisaza. Ndagusuhuje, kwifurije igitondo ciza wowe bukeye ndetse nawe bugorobye, kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije Abanyamulenge bose ku isi ukuye mu Tugara, turamukije Abanyamasisi, turamukije Abanyarwanda akuye n'ibifobagane byabo, turamukije abantu bari ruguru mu bibanza bya basekuruza amatongo ya base, aho muherere hose Imana ikomeze bishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Muri abantu b'agaciro cyane kandi muri abantu b'umumaro ku gihugu ndetse no ku bwoko. Turamukije umuryango wa M23 AFC twirwaneho Ndarezo Sarambwe, turabaramukije aho muherereye hose, Imana ikomeze bishimire ko murakora akazi neza cyane, ko murakora ibikorwa byiza, ko murakora ibintu bisa neza cyane kandi byiza, Imana ikomeze bishimire. By'umwihariko dushimiye abakunzi ba Ineza Live TV, wowe ko subscribe, uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi, wahisemo neza cyane kuza kwifatanya natwe muri uyu muryango mugari ukwagura ubwami bw'Imana, natwe ko tuba turi muri Injili. Turamukije Abanyafrika, Abanyaziya, Abanyaburayi ndetse n'Abanyamerika, abantu bose bafite umutima wa kimuntu, urukundo, bakunda abantu, bakunda igihugu cyabo, bakunda ikiremwa muntu cyose aho kiva kagera. Namwe turabasuhuje kandi tubaye ikaze. Amakuru yo ni menshi cyane meza, titworeka kuyavuga kandi ntiduteze kuzareka kuvuga n'amakuru mabi mugenda mukora hirya no hino. Inkuru ya mbere ibabaje ni y'Abanyamulenge barenga 50 ababyeyi bafashwe na leta y'u Burundi, cyo babafatiye nanje nawe gusa ni kakarengane n'urwango n'ubwicanyi bagira batangiye gukora. Twebwe twatangiye kumenya ubwicanyi bwabo 2:4 ubwo badukoreraga amahano mu Gatumba. Abarundi bakomeje guhunga urugamba, ariko bose bakibeta cyangwa se bagashinga ibirindiro ibuvira kugira ngo ntihafatwe, kubera ko ntihafatwa bafite n'ubwoba ko n'Ibujumbura hofatwa. Kandi amakuru ari nuko ngo Abarundi basubiye kongera izindi ngabo nyinshi kugira ngo zikomeze zirase Intare za Sarambwe, ariko rero nazo tiziya zirasa amazi ko zirasa amasasu. Dukomeje kubashimira intambwe mugenda mutera, mugenda mwirukana umwanzi, mugenda mwirukana aduyi. Imana ikomeze bishimire. Dutanze mpore ku muryango w'Abanyamulenge muri rusange, ababuze ababo, abari muri situation itari nziza, Imana ikomeze baheze ihumure, Imana ikomeze itange ihumure mu mitima yanyu. Ibi ngibi njewe nibyo nari mfite kuvuga, nibyo nari ntangiranye na introduction yanje. Ariko amakuru yanzanye ubu nyine cyangwa se umwandiko wanzanye, naje kuvuga ku mugabo witwa Gakunzi Fred, yakoze ikiganiro na wa mupaseri w'inda nini uzugira ngo harimo ibwana by'imbwa. Wakoze ikiganiro aho yavuga ibintu byinshi by'ikinyoma, ibintu byinshi byo gutukisha ubwoko. Sindi umuvugizi w'ubwoko, ariko nanje ndi umwe mu bwoko bw'Abanyamulenge, ngomba nanje kugira ico nenga, ico ntumva kimwe nawe, nanje ngomba kugikora uko ncumva. Singomba gukora uko wumva ibintu cyangwa se ukundi runaka yumva ibintu. Je ngomba gukora nkanje, ngakora ku bitekerezo byanje, ndetse ngakora ku byo natekereje tatekererejwe kanje.
uyu mugabo numva ikiganiro ciwe hafi amasaha abiri, ndababara mare kubabara ndamugaya, ashinja abanyamurenge ngo kuba barabaye abanyarwanda. Icyantangaje muri ibyo byose nuko nawe yavuze ngo arirubuye ngo mu Burundi, ngo kubera ko yarahigiye ngo primaire na secondaire na kaminuza, ngo urumva ngo ni iwabo, ngo agomba ngo nawe kuhirubura akaba mu Burundi, ngo impamvu hava mu bwoko bw'abanyamurenge ngo ni ukubera ko ngo adashobora kwitwa umunyarwanda, ngo ahubwo aritwa umurundi. Natangajwe no kumva ko yavuze ngo avuye muri Amerika, ngo yatekereje ngo iwabo ngo hagomba kuruhukira, ngo asanga ngo ari i Burundi, ngo i Burundi ngo niho iwabo agomba kuja kuruhukira. Kandi mu bigaragara bano bagabo bavuga ko bano bagabo b'utugara cyangwa se bano bagabo banga ubwoko baza bavuga ko muri Kongo hari amahoro, muri Kongo hari umutekano, ariko bavuga ngo bagiye mu biruhuko ntibajeyo, bagakwepera ahandi. Akavuga ko yaje kuruhukira iwabo i Burundi. Ikiganiro yakoze kirekire nagiye nandikamo utuntu tumwe na tumwe yagiye avuga ntemeranyije nawe, ariko ibyo ni ibitekerezo byiwe. Gusa ikiza kimbabaza nuko bano bagabo bakuru baza bavuga amakuru yo kutuyobya nk'abana batoya, nk'abari munsi yabo, ntibaduheza amakuru y'ukuri, ahubwo bakatujana mu bintu by'ibinyoma no kutuyobya. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo Gakunzi Fred yavuye muri Amerika, avuga ko atashi iwabo i Burundi. Aho kuvuga ngo atahe iwabo muri gakondo ya Kinshasa nk'uko ayita ngo n'ababyeyi, ntiyataha. Irindi jambo ryambabaje nuko yavuze ko ngo abarundi ngo ntabwo ari abicanyi, ngo abarundi ngo nta bwicanyi bigeze bakorera abanyamurenge. Ibyo nkeka ko yabivuze ntiyahubutse, ni ibintu yavuze. Bano bagamumenyerewe ko ari abantu baza batamikwa, bamara gutamikwa bagatekererezwa, bakababwira ngo wowe uraja kuri social media uvuge gutya, wowe uraja ku kinyamakuru kimwe uvuge gutya. Kandi ikibabaje bakagenda muri biriya binyamakuru by'abarundi. Reka mbanze nkwibutse bwana Gakunzi Fred, kuvuga ngo abarundi si abicanyi. Ijambo rya mbere 2:4 mu Gatumba, Agathon Rwasa yishe abanyamurenge inzirakarengane zari mu nkambi, zari zarahunze ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge. Agathon Rwasa yishe abarenga 166, abica uwo mugabo mwicaranye Mbayahaga wihishe mu bintu ngo ni umukozi w'Imana, abica nawe mu mugambi yarawurimo. Ariko kuricana nawe ubu nyine ukavuga ngo abarundi ntabwo bigeze bakorera abanyamurenge ubwicanyi ubwo ari bwo bwose. Ako ni akantu mpamvu kwibutsa ka mbere. Wenda reka tuvuge ko kubera ko mu mutwe harimo ubishorwa byinshi ushobora kuba warabyibagiwe, reka icyo tucihorere. Ariko utekereza ko bari abantu barenga 166 bishwe itariki 13 z'ukwezi k'umunani 2004, utekereza ko imiryango yabo yabibagiwe? Cyo ni kimwe. Ikigira kabiri, abanyamurenge ko uyu munsi ku isi izi tariki 13 z'ukumunani buri mwaka abanyamurenge bazabibuka buno bwicanyi ku isi, apana muri Kenya cyangwa mu Burundi cyangwa mu Rwanda cyangwa mu Bugande, ku isi bazabibuka buno bwicanyi bwakorewe abanyamurenge. Kurasa umuntu udafite imbunde cyangwa umuntu wamanitse cyangwa ugafata ibisasu amakompra ukayanaga mu giturage kirimo abantu, iyo ni jenoside. Iyi ni jenoside yakorewe abanyamurenge hehe? Mu Gatumba. Babarundi uhaye uvuga ngo nta bwicanyi bigeze bakorera abanyamurenge. Icyo ni kimwe. Ikigira kabiri, bano babyeyi barenga 50 batetswe bafashwe n'abarundi. Abarundi babafasha babahurikiza.
bariko babarasa nta ntwaro bari bafite, babafasha. Kandi mu tuvideo twagiye tubona bari babicaje ahantu bafite inkoni, bahaya bababwira ibintu ubona ko ari abantu barakaye, kaho ari yaduyi bafatiye ku rugamba. Ni abaturage gusa, abaturage batazi igisirikare, batazi iby'urugamba, batazi ibyo gukoresha imbunda. Mwebwe murabafata abarundi, mwabafashe mubahora iki? Ko murabaziza iki? Baraziriki. Ni kwa kundi ngo Yesu bamugejeje kwa Pilato, aravuga ngo uyu muntu ko ndabona nta cyaha afite, ko muramushinja iki mwebwe, ko muramurega iki? Ngo nabambwe gusa. Icyaha hayaregwa ni iki? Epfo hirya hino iburyo ibumoso babura icyaha aregwa cyangwa icyaha bamushinja, gusa kubera urwango n'umutima wa kinyamaswa barimo ngo nabambwe. Ariko ntibari bazi ko ari umwana w'Imana. Buno bwoko bw'abanyamurenge muhaye mukomeza gukorera bino bintu, igihe kimwe muzabibazwa. Mu byaha nabonye ku isi bitaza bisaza harimo kwica, kwiba bishobora gusaza, kubesha byusaza, ariko icyaha cyo kumena amaraso no kubuza umuntu uburenganzira muri pariseri yiwe cyangwa mu gihugu ciwe, icyo cyaha ndikize gisaza. Hari abantu twagiye tubona benshi bagiye bakatirwa n'inkiko muri iyi myaka ya 2020, muri 2020 kuzamura cyangwa se kumanura, bagiye baregwa ibyaha by'ubwicanyi. Nabonye hari n'indi kesi yaje mu Bufaransa no mu Burusiya ngo cagiye c'abasoviyete, ngo hari abakiriya bageza bishura abacancuro, bakabishura bakaja kurasa abaturage, akama aja ku musozi hejuru gusa afite imbunda ya mudahushwa, akaza arasa gusa umuturage uhaye ubwenda kugira ngo yishimishe. Ibyo byaha n'ubu tuvugana until now 2025, ibyo byaha ko biragaruka abo bantu babikoze, habe niyo batari barapfuye, bino byaha biza bigaruka bagakatirwa baranapfuye. Icyaha cyo kumena amaraso, icyaha cyo kwica kiza gisaza. No kuvuga ngo bano banyamurenge b'ibisambo, bano banyamurenge b'inda nini, bano banyamurenge bakoreshwa n'inda zabo, nimba umuvugizi wabo cyangwa se umukuru wabo ari mbayahaga, nimba ari mbayahaga, raporo zose umunyamurenge wese wabaye akagarasha, ikigarasha nikigarasha akagara plutôt, umunyamurenge wese wabaye akagara azagenda agahabwa interview kwa mbayahaga. Kandi igitangaje muzabicungura mugabo, iyo hayababaza azagomba kongeramo uturungo akananyuzamo akabahima. Bigaragara ko nyine n'abantu bahabimena inda bonyine, bahabavuga ibintu bonyine, bagakwiye kubigiramo ibanga. Kamugenda bakaguha amafaranga runaka, ukavuga inkuru yo kubesha, ukavuga inkuru yo kutuyobya, ukavuga inkuru y'abakiri batoya bazakura banga bivanye n'ibyo wavuze ku bandi. Niko gako atari gakuba, ahubwo none gakonze kuraja kuvuga biriya bintu hariya hose ngo watashi iwanyu Burundi, ko iwanyu hayivuga ko hari amahoro ikinshasa, gituma utagiye kurukira ikinshasa. Tuhavuga ngo Kinshasa hameze neza hari amahoro, kubera ko utagiye kuruhukira Kinshasa ku babyeyi bawe bariya witamwa n'ababyeyi leta ya Kongo, ukaja kuruhukira ku Barundi. Kandi aho nyine namwe muberaho ngaho byabacanze, bano Barundi bari iwanyu muri Kongo, ko barabasahura, ko barabica, ko barabangaza, ibyaha badukora ni byinshi, ariko wowe ukagenda ukavuga ngo Abarundi n'ababyeyi bawe
ukava mu gihugu gikize ku isi, kizwi ku isi ka Amerika, ngo ugiye kuruhuka mu gihugu gikennye ku isi ko Burundi. Si iwanyu, si igihugu cakubyaye, gusa ngo kubera ko baguhaye indonke ngo uje kubesha. Nabajije amakuru abazi uyu mugabo, bakaza bavuga ati Gakunzi timukaza mumurenganya, yagize ikibazo umutwe warahengamye, kura guhengama ku mutwe wiwe n'ubwonko bwahengamiyemo, ubwenge busa n'ubutibutse. Urumva rero ibyo yavuga nawe siwe, kandi uyu mugabo Mbayahaga iyo agiye kubaheza ikiganiro aza abanza akabasindisha, akabanywesha urumogi, rwamara kubageramo neza cagiye badabasha kwikontorora, iwe akabakontorora, akabakoresha ibyo akeneye, ibo bakabikora batazi ko babikora. Bino bintu birababaje kandi biranagayitse, kwikura muri bene wanyu ukaja mu bahaya bakwica, ugiye kuba inshuti yabo, ugiye kuvuga ububi bwacu, kandi twebwe turi innocent, turi inzirakarengane, turi kwicirwa. Bari ababyeyi barenga 50 bafashwe n'abarundi, habaye harimo mushiki wawe cyangwa nyoko wanyu cyangwa so wanyu cyangwa iso. Kiriya gikorwa ugishima, wovuga ngo abarundi n'abana beza, wovuga ngo abarundi ntabwo bakoze ikintu kibi. Ububi bwabo bwonyine gusa no kuba barambutse umupaka bakaja mu gihugu cacu, nabyo ni ubundi bunyamaswa. Ntabwo bagiye kuganira natwe ngo turabakunda, ngo tuvuga ururimi rumwe, ngo turavukanye. Gahunda yabajanye hariya ni ukurasa gusa. Umusevire barase, umukecuru barase, umusaza barase, ibintu nk'ibyo ngibyo. Wamara ukavuga ngo abarundi nta gikorwa kibi bigeze bakora abanyamurenge. Bari ruguru n'ubu nyine babica abasevire, bari kurasa inzirakarengane, abakecuru, abana batoya. Kuva 2004 mu Gatumba, kera wabyibagiwe. Mu Gatumba nta wawe wari urimo cyangwa umuvandimwe cyangwa umuntu muziranye. Twebwe tuzi ko abanyamurenge biciwe mu Gatumba barenga 166 bishwe na leta y'u Burundi irimo Agathon Rwasa n'uwo Mbayahaga mwicaranye. Uwo mugambi yarawurimo. None ko baguhaye ruswa cyangwa baguhaye indonke, wowe kutabyibuha nk'abandi, ko basi utabirya ngo use nabyo, ngo uvuye ngo muri Amerika ngo uje kuruhukira ngo iwanyu ngo i Burundi. Kamene abo barundi uhaye ikinisha bazakurunda, utazi ngo umurunda murundaho amabuye. Abarundi uhaye ikinisha bazakuniga, wamubura, wamunyerera ubure, ugende wamubura. Gakunzi Freddy, ucire birarura, ucire birarura. Ibyo uhaye ugenda utaka abarundi n'ibyo baba badukorera ngo nuko baguhaye gusa indonke. Ucire birarura, gukina hejuru y'abana b'imfubyi babuze ababyeyi kubera abarundi, ariko wowe ukaja kuvuga ngo abarundi ngo nta kintu kibi ngo bakora abanyamurenge. Ico kimogi Mbayahaga ahaya baheza akabakoresha amafuti, akabakoresha ibyo mutazi, muzi ko gusa ninda zanyu zabananiye. Ibyo bintu hari igihe kizagera mukabyicuza, hari igihe muzagera mwe mukaza muvuga ngo yabana n'ifite ubushobozi bwo gusubiza ibihe inyuma, ngo aya magambo sinakayavuza. Ibyo bintu birababaje cyane, kandi tubivuga tudaseka, tukabivuga tubabaye kubera ko twarakomeretse. Wanyu tazi umurundaho amabwisha, umutwe ubutaha bazawerekeza inyuma, dore ko kanahengamya ku gatwe kawe. Uzoza ugenda ikinyamugongo, umutwe amaso ahareba hano ariko amaguru haje iri inyuma. Abarundi urabaza, urundi n'abicanye baratwiciye. Habe nibo babarisha umuntu umwe munyamurenge, baratwiciye.
ibikorwa byinshi bibi bigahise bagenda badukorera, ariko mwebwe abagabo bakuru muzi amateka aho gutubwiza ukuri ko muratubesha, ko muratuyobya, mugenda muvuga ibintu gusa kubera inda zanyu indonke gusa mwahawe. Masheri, ibyo bintu biratubabaza. Nuko ayo niyo makuru yaranzanya. Ndabizi hari abari babaze, hari nabo ari bushimishe, ariko umunyamurenge tuba umuntu umwe, dusengera umugozi umwe, abazi amateka mwe kutubesha, mutubwize ukuri, mutubwire ikintu mu izina ryacu, mureke kutubesha mutuyobya. Mwakoze kubana natwe. Amahoro mu mutima n'amafaranga mikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.